zbog ovog nije uspela na IELTS ispitu. Bio je to prvi minut njenog speaking dela. Odlično se pripremila, imala samopouzdanje, ali je rekla I always carry about my family. Ispitivač je ostao neutralan, ali je bilo jasno da je srušila ceo utisak. Carry znači nositi. Care, brinuti o nekom. I zapravo, jako je lako napraviti tu grešku. Jedno slovo, ali potpuno druga poruka. I nije to greška koja se dešava isključivo početnicima. Naprotiv, dešava se vrlo često na nivou B2 ili C1 čak, i to baš u onim trenucima kad ti mozak radi 100%. Zato, moj kurs nije samo priprema za ispit, već te pripremam za jasnu, sigurnu i tačnu komunikaciju. Na IELTS-u nema ponavljanja, nema čekaj, nisam mislio tako. Zato sve uvežbavamo do automatizma, čak i to da ne zvuči automatizovano. Zato, ako želiš da tvoj odgovor ne slomi tvoj rezultat, već ga podigne, javi mi se.